Give me the Williams Tower. Hai Stella, hai ngā tuputupu, niwa whatai atu wita hulu. Ata lutungi holani, e whakakoe. Whakahania ni a pone, sina watikani, malo, e seri. Nia, are you sure kwa kufusisi, eh? Which one is longer? Ai le seri wita walolo. Neli pusing latu. Thank you. Hai sinai takala. Pendu di po. Hai toko. Fifi. Hai Aisha. Avin. Saraya. Stella Bianca. From Tonga. G Daisy. Kelela tomo ua. Spola ino ke afmi mo unga. Dele akai. Hale seri refi. Rest in peace. Fun polio. Sipola. And you le seri refi. Lika afula sike. Anna fuspon finau. And Mary Pulu tola. Ai hau pati. Mainan. Aku maina katu. Pat kaloni. Sama kofu mi ai mau. Pati ni anian e fai. Sorry ni ai. Ko toki lo ne nian e tongi ma ni foi mea pehi. It's so nice. You get it for free. Kono veli utotono. Nia. Alfon poleo. Honey. Ya lea mai honey lea mai. Ai. Nyango was so far Facebook au aria uma mafufe fine pa Ice box ya. Ai ta nia. Ai we. Uma ye fine. Kai fuki uma ye ya ko ina ni uma ya. Ka ko ko fu a ya. Inu kava ya. Inu pia ya Inu ai nei a heke kona ka kwa te whanai me age kona. Whasikore whamore more. Mamun ke kaloni anu whanai. Waska kakat ke fumohina ko kita pe ma fupilo. Fana mo foi ha? Nam lele pilo.
honey, lea maia. Ai mele ala makamafi. Ke le la tau mo ua. Pete ngata awhiwhi. Ai, tirasa whale tau. And to you, Ula Liwaki. How are you, Ula? Mele nau ai lea. Na tuni pe e kunai ki he ha. Alea iwa hapoi. Ako is Pamela Waro. Nia, Tirasha. Said hi, Nia. Say hi, Nia. Evelini moya Nia ya. Evelini kautai taula. Ai Melanie mo ala fefe ke toko. Hau ke whai ta pati. Na ose fuseila. Kai, singa loia talpeu aga ni usio go. Mo futa he? Mo mai pa. Singa loia pe ko ai. Se me hoko he? Ki ala ku mata u talavongi au he? Ta ko itaia. Ai awe. Ai. Espécie fufiri, petan dalakai. Ai, lisita. Ako mo pea pesi. Ai wini, oi otmo tu lalavi. Apega goi. Oi. Kuhia. Love me forever. I'm going to love. Si imea. Ta utu au hen pe okay. Ha broken my ka. Ako umahal mo kakai. Pa to fight that, eh? Ai awe. Ai mele ala makamafi. And to you, Napita soka paula latu. Tu fuga sio asuka. Ai to ya we foi tamauria. Ai kato kakala mala toki. Atu fasko ni mamotolo. Ai awe. Only one for you. Ai agnata mai. Ai soni ala me mai. E to moi mana tu. Ai vika tu niwa. Mele ala maka. O fani mau. Ai waka kala talia. Famaya. O famaya voice box o poto. O famaya. Tuko whaka I, he? Te au. Hai roots lo au. La menita ala wafu. Pea mo koe ana ka whoa. Puna mai koe mate he? Ko muna mai an mate. E o whamale. Ana ka whoa. Tiri la le halatoa. Heku whatawhiri. Kolope, Ameria after follow. Tini Samoa, silly oe. Hai lupe mano li sala, ke le mete la pota, ke saya otuafi. Loto I he feo hi. Heko. Sing fi halaki, ko toi fi halaki. Ai Steven, si sila moi taua moto. O ta meleula ofana. Foki maya ves box, eh? Foki maya. Foki maya. Honey. Foki mai ki fe. Hai china huavi. En una latu. Dimandable, always with you, voice box. So please don't forget, but remember. I know, but the umalo, eh? Remember, I'll never. Oh, honey, I love you forever.
Hi, Gina. Honey. Yes, Gina. Siu. Sebagai siu kovi, Siu takai o kalani. Siu takai o kalani kau matule. Afa. Tila ma fleo Leslie Pepe. Tila lei hala toa na ola mano. Nia. O te to tama hiwa whamamai pe. Ahmed Chan, what are you doing here? Get out. You don't speak my language. Get out now. Sai. Tawhia fuhiwa nia na toi hawa fuhiwa pe. Sai. O te tāmai taimu lai we. Whikahoa no ni hae. Hela ia Caroline Bendan. No doing my whikahoa ni a William. Ka whitonga ta lai vi. Sai. Pe ia ngā mohi ngā ke. He di ai tui Fenton. Mere whinau tau whakawhus. Pe ia ke ka whalai wina na tuapo. Sai ane afi. Nau kole kia ana fuspong. Kai kai whakaiku. Ana fuspong whinau. Nau kole ki ai. Ke hao mua. Ke oko api. As a witness. As a witness, eh? Ko ana ina na say hello kai. Ko tanga ana. Hao. Keta. Ayange ai fofo I flower pe mo oni lau ko usama. Pe I kai. Hao. Keta whinga. Ke put ai fofo I the end. He. Ke tapuni e flower. Pe tapuni he. Tapuni he toko fiha. Una si hawa ana he. Neonga pe masiku. Si puke ana. Kai tu puke pe o hao. Ta utu pe. As a eyewitness. Kai hiki mai fu black boy he. Foto. Mai mai fu foi maka. Fita kai Albert Einstein ata. Calculate. Well, it took so long. A e ma mea gona takohi. Pea ala tue me aia. Kau mea. Toi reke. Hua te ma fola koe flower. Ki toa ki musi e he backyard. Pe mai ana. Ko pea tofi hain. Ta mai ia. Wangi au ni mahano. Ko pea ko ose kakai. Pawe ose kakai ai. Sai. We foi laini hoko ko tofi haia. Ni mangi au ta hawa. Okay. Ni mangi au ta hawa ka. Gati nia. Atatawe me ni mangi au ta hawa. Ki mui. Kat ni ande ne vahe kakai kono mua mai. Ki hope tua ka tapunia. Mea nai hoko. Calculate atu. Pe koe fiha e mao he katnia. Ke vahe a kakai kono tua ka tapuni. Calculate atu mea. E ke mai pe koe fiha. Taha ua miliona. Koe iwa ana po e 2 miliona. Whakapo. Koe 2 miliona me fe. Oh my gosh. Ko ngoi ka te au he. Ko lele su ka ki o ngā. Ka mea he. E ku hangi ko ka wali. E ku whakatoa ngai a ku whakasisere a tāo he. Ha o William pe mai. Ko ke sio pe mai. Ko peangi. William, don't make fun of your mommy. Hen aku hu ke YouTube. Pe au lau e mea ni. Pe au alge ku kolo. Pe au lau ai he. Pe au study ai he. Pe au osiko ia. Pe au hao. Au hiva kono vi ma. Of to ki fu flower. Na ko hamena hoko. Nai mea nau lau ki ai. Na e whakamatala katoa ka kai koe ni. Koe mea koe ni. O koe koe pilamita. Ua ki hia. Ko hono wa. Koe mea koe ni. O ne tapa ki i. Tapa kina ngai mo ui he. Koe ua ia. Ko hono tolu. Koe mea koe ni. It's quick money he. E mao ho se nit vave ai. Koe ngā koe ngai mo ua. Whimau ke te tongi mo ngai hāfua he. Pa koe te hoko atu. Sai koe mea koe ni. O peheni hono ai.
ko e whalau malewa ngahi lao. Pea tala mai ko ngahi lao e. Ai whai lao la lahi e tolu te ulawe gai very soon. Ka ko ngahi lao no whalau mai. Pea pehe lewa he siana. Sai, ko e whalau ko ni e leri haki wahatain. Pea osi ko ia pea tāpuni. Pea ko uhinga o tāpuni ai. I he anga koe o e ngahi calculation ma ngahi mea koe na laku mai. Ko no inga ko whakawhika kai to ua pe. Whakawhika ui toko ua. Osika, kai te whemau ki e whakawhika kai he oso wahe. Oso pa wahe ko fui. Ilo hake pa to hata autu ilo to he. Kai ki te whemau ki whakawhika kai. Pa ko ia ko tauto na naf mo ana. Alo ek mana tuku. Ngai fu hoa e fiha he. Na aku study ai me an. Peao wako. Peao whekumi. Pea na aku very, very sure. Kai huma viliami. Ta mai e viliami. Not everything on YouTube is real. That's what Viliami said. I said, are you for real? Viliami said, no, mommy. Everybody on YouTube, they want views. They want to get paid by YouTube. So they have to make videos, even create lies that can attract. Why face your lies? You don't know, Mom, but there are people who like watching lies. Hey? They're watching lives. If I know my, I'm watching lives. Hey? That I will rhyme. I'll hang out for you. Watch my lives. Watch my lies. Hey, kakotala viapi. Keke ilo iko YouTube o ko to tapu ya. Ko ngai me na ifanong ko kiai. Ko ngai me na tala na to ai ki fa ofa. Ko ngai ki whanonga ka kage pa nau whekau he, pa nau alo joini ai. Aia, pa ke hau ko ia, o ke hokot, retai. Viliami, please, Viliami. I was very sure, and I did a research, and I even got a confirmation. And you have seen with your sister, heki for iwaha time no na kamata mea. It blossomed, and it created lives, and then it went down as fast as it started. Okay. Ko lahi ango lea maa Viliami mo ne kata, he? Ko lahi a wongo i kate au. Ko whakasisere ata au, he? Pa ko wongo i au kate au. I don't know what to believe anymore. He ngai mea ko ni, hatu hui pākia whaoke online ni. Aku very, very sure pa mo sio bena ka mata i hāfua. Ka ke, ko uhinga nau kole ka ana, ha umua ana ki tā. Tā me a he whupalak boy. Whimau ke ilo. Pia tā puni me a whakaku. Hai whola. Hei whaiku. Ala te me aia. O si mahino mai pe ia he ata. Ai spell ai fo ilia koe bankruptcy. Koe me aia te wiku ki ai. Mo iku ki pirisone o ngai pōpula, he? I he mea koe ni. Mani suki whatu tā maki. Pea ko ia e ko alo e whakau kau. I wiki ko o sina. Sio I whai hele video a lawyer me Illinois in America. Na video a lawyer ko ni pena ne lea mahino. Ai au ko soki na video. O ko hame ka te au o kai e biased na video. Ko ni video o hange ko video ko e poni. Ko e ne lea ko whatokanga ki kakai. Mo ilo ki sai fo. Kai ki whatahe alo whanongo he video. Kau ala kau ki video ka kau usama, he? Toko lahi kau viuia. Saya whunga tolu he loi. Ka lea mai e loi ai tatapu mo lea mai wa nari son tupo ko he leti ho. Ka ki toko lahi kau sio ia. Ki he mo oni, he? Pa ko hangi piko kwa video at ko ni, I'm sure you don't want to watch. Ti mo to watch ngai video wa ngai mea ko uleri ko he. Whatever your decision is, whatever you think about doing next, let me tell you, I'm so sorry, Uakipe. I'm so sorry that this happened. I'm so sorry I brought you all along up to this point. Pia mauta bake ni, pia hala ni, pia rifane ni,
pia stuck ani up to this day. Ospaanga, kaki fire refund, kaki to ilo kwa me hoko atu. Pero yo ga fu o lot of my life ria ane poko ta utu pe o koko fu kumu hono si ofi for flower. Pero ma pelo if I be sia ko mo. How for hata mai. Come upstairs. To kot falele ko mo nga. O mo. Go ke sake ko me hafe fa. Kainga ko urak me ako leatu. Ahoni na to lahe mo to na mo tohi mai. O mai penga kauni. Toto te whiro i Amerika. Pea mo asereria. Pea mo kumoto. Mo tohi mai. O mai e a kauni. Ke whakahou ato. Ai mafu. Ta hawhi whini au ni mama. O se mea na au ksio mata ka ani a whin mo ana. Ka pako to lota o te awe wakani. Mo e kumai puhai mena talatu. Ko pea stop. Alu ate ngai fufoi sa. Ngai fufoi capital. He mo di mo o mo pi. Pet almo exclamation mark. Ka e ate foi toti lang. Stop. Hek be mai akon de transfer it. I mean, I'll want to foi stop. Stop right there. Do not transfer. Be mai. What happened? Not no an effort. Don't. I mean I hok on yafi. I mean I hok. Toksio lai via po. I mean I hok. E ma fi mo ana. Hono finga foi flower. Kita pun os whakamanga pe ia. Pakon ko tatu e whakamanga pe hea pe ia o hange ko nguto heri. He kai te tāpuni ia. Ko e scam tak mo on pe lau. Ko me aia ko no. He ko hono uhinga. O kune hanga ia kani mo uye kakai. Ta ko me aia ko fuanga he. Ko ne whakamanga. O kune hanga ia wholofua kakai. Wholofua hau mo panga. Pagiri mo to si ai. Mo to mai ka te au. Ko lea ko ni. Ko mo ilo bina mo hao he. I am like an open book. Mo si o ke hanga ngā we. A pe pa ngā heo alwe. A pe pa ngā heo alwe. Kai pe ia me aia e ola. Mahalo tak mo on belau. Ko me ania ko te volo. Ko fu te volo. E ko no inga. O kune hap me pa ngā. Pa ne hanga ngā heo tawata mai. He, it made us all. It ono kehe ngahi ulunganga kehe kakai oku asi mai. Taime wege mawa e nau wahe. Taime wege mawa e rifani. Taime wege mawa e mena e palomisi. Ka mou si o ke asi ngahi anga kehe. Hoi awe, toki mahino he. E ki ua ni manoa, ka pau aspe he mai whawhotunga. Hoa noa ai, ka mana muto tong mai ka te au. A fit ni manoa. Kon ko talatu o swalai toko to au whai toka. Ka koe lea na tahara mausia. I was there. And I tell you. Na usia o ke tafe mai panga. Pena tafe panga. Ne kaki. Ha uia ta utu. Tafe mai pia alo te hawa koe. Tafe mai pia alo. Moe ngā hianga whai keke. Ai ta e whai ta sonu. Ai manu. Ai whawhiki ki he. Ai. Au pe mo seo pe he. Ko kamata ke. Ai ka ia he ngai flower he. Ko kamata ke na. Ma o koe na wahe pa na wangale na tohu tu kuangi. A tohi ngā kakai flower. Ko ngā ka na piki ma o na tohi whai flower. A te rifani ko tongi au ni manoa a tohu taha he. To kakai ia ko frontline ni e whai te au. Paka pau koe whai toko te au e whai sea na to tongi. Ko te au e ni waka te au. Ma o he whai frontline ni e whai tupu he. Ka rifani besi kakai e wani manoa. O ku hanga he mean. O ne o mai e ngahi ulunganga kovi. Pea mangai onganga furiki van. Pea mangai onganga wharifia. He pehepe ai o no. Ko ngā ue a te volo. O kune hao. I he teunga o e lami he. Ka koe ulofi. Pea koe ni kakaitonga. Mo whanongo whalelei mai ka te au he ahoni. Ka utala atu. He koe ulea atu eni. O kua ai mo ua. Ki ho kumukumu he taimini. Ko hoku. Ua wa I hupe o kei aski o unga. I he ea, he? Mo ilo ngai fo, mo le te lue ko he toa whakapo haa ngai whitu ko ia, he? Mo se whaiva. O koe ngai fo mea koe koe quicksand. Pa koe quicksand koe one o kumolu. Pa koe taimo o te toa ai ki loto, ke te tuu mao.
he ko te toi ta kai holo, ha mea e hoko tene komo I a koe, one suck you down. On hanga suck you down deeper. The more you flap your hands around and call for help, the more it's going to pull you down until hame oko ko mele mo he fume amate. Pe ko ia ko ngo tatu. Ko fume ko ni uhangi hafu quicksand. He aku ha uia o kai do bisu ni me ana fai. Aku ha uia he ya ko pe ko mo sio ko foi me ngo sio. Tai mo kamata ha ki riri hata masi. O lucky weekend, amu fatonga I bena hako pehen. Fiu teke kakai, he whai rak mahina. Ai o mai au kolo koe kakai ko ke, hange koe holo I misi ke o wawa. Ai o ke ki ap ko ia, hepo ki holo ko ia. Laisi sita, pa koe mene tako wiloi. Koe nihi koe koko na os, manu ro na os, ta milo na ta fo iri e fia. Ko na os ilo he. Pea ko na ilo na tolo. Ko whai ngā mea ki te vee o mape. Ko te mo atu peo tautu e la moa. Te kau ki te raki vahe. And see? Ko os poe raki vahe ka os whiwhia ia. E pa e toi ai pe ia whai ua ngai mui ai ko ia pe ia he. E vahe tō tolu ia. Os koe ne vahe tō tolu me taimi staka ka e whai flawa. O staka i pe wa oke ahon. Ka mo si o ke mea. Ai, o no o whai. Tako mo oni pe tala noa. Koe me ani o whari fia. E ne hao he. Taimi nai. Sa sala ai he ngalu e ha. Api, ai ono a whi Amerika. Ko hai ia e tai whi mao. Ai mono ko ia. Whaka ofa. Full time pandemic en. Full time ene oi. Whi amokaki. Full time ene oi. Whainga ta hardship he. La he ni ko lay off he ngā we. Kono i ngā whako fu pandemic. Kai pehe mai e fu me aia. Kungi ni ka kai. It looks for desperate people. Asi ka kai o whi mau lai tā koe toko ni. Asi ka kai ia o keina he fu manu koe ni. Ai fu manu koe ni. Koe sātana ia. Ai ono no. Koni ko lea ka moto ka kai. Motolo kone na iki fie o mai ko sign up. Mo tala ko ono mo on motolo. Koin ko tala atu. Koin mo ana aniafi. E ma mei hu at ke fu halanga le lue. Hono, wha oto atu ko ngai fu flower. Hangi ko lau, ko heri o bottomless. Hell is bottomless. Pau ta taupe, mo usama. Ka ki ano takere. Ko whia to whitu, e toi tapu. Pea koe tau au ke ngai whakataha anga lotu, o tau whanonga he kupu ilia ko pehe. Ko e luo, ta e iai ano takere. Io, ko e usama ia, ko lipa anga ia. Ai niko whai, whanonga le leme ka tat ka motolo. He oku hau ase tan he. Hau, hangi koe lau, oku hau e ngahi lipa anga, he ngahi whaunga ke. He, ko whahingoa ai koe, ko whakahingoa ke, ko aiki whai teknik koe ke, ko aiki whai teknik koe ke. Ka koe for bottom line is, ko e ono. Ko e anga, tene hanga, whalofua koe, keina koe, whaapoko koe, whalofua koe, pia ko e menia. Teke tau lewa hangi koe ngua oe aoni. Ko tau koe ni nea ngu tau tui whare he, kai tui ke he mo tau tui homelessi, he ve McDonald. Kai ki toi ke, ko nui taimi ni, o tu maari ange tāsio atai ati au. He kono ngā ko sio, ke ku masiwa. Tai nai totoni ku nofu pia kaloni, tuko kaloni, he, ko alu ke hotere, he. Pum sio peke, pupu, koe au ke hotere. Moi kai whare kai he, kai ke ngā lava ave au ke hotere mo whanau, ko toi lava ave mo timi he, ave at mo full voice box, he. Saute mo voice box, he. Tolo pangai mo voice box. I he ku ngai fu bonasi, I kaloni. Lono tonga au nofu sai. Pehe mai au ke, panga mame mo pangalahi. Pako whia I he aoni. Gone with the winds. Mo sio ka kai, pia mo pike mau. Neong o tau masiwa, he? Mo ilo pita tupa ki tonga. Tau tupu paku, he? Ko mau apia, masi hive. Paku I vai ni te au ak mau tau. Ilo pia, mo vai ni o tau ne ilo. And I'm not shy. He kai ko hak whiria ake alif ke mama ni masiwa. That's just the plan of God for me.
For poverty will it can either make greatness out of you, or it can make nothing out of you, depending on how you perceive things. Pagoya ko siya. Pagoy nga whakailonga te hanga talat ka mo tol I ahon. Ulwa kipe, ke mo ilo he ahon, ai whakailonga. Ko whakailonga, oku tol. Maula ia he. Ka koe whakailonga ne tol. Kai peto e hangwila e kaure ka kananga he, kai toi fihi. Paka whakailonga ne tol pe. Uaki, kau ke ala tō whākiri pānga, pēr ok whie mau koe, ke whakaafe kakai, he? Sai. Koe ne mōmeni ti pō pēatu. Invite two people. Run for your life. Pēka paulewa. Ai atu ka he, ko whiwhinga ke kumia suke ilo ke tui. Moi ala tu ka foi lao hono wa. Ko hono wa. Te to tongi peki paanga si kai ha kai ma o ha inga paanga lai ai mo tu ho su ka ke lele po ka ta ho to lele pe ko hono tolu ko foi tolu en o pe o tala mai ko ki foi ko puli ai pe te tau vilo pepe he ai pio pepe he o pepe fe mo le mo ko puli ai na sala po ngutu pa tau vilo ai pe Kai, mama niya, oi, Aussie, we will have onion forever. Everything must come to an end. Think about it. O wila fefe. Ko whakailonga ia, oi scam. Ko wilo pepe he ai pe. Kai toi Aussie, until what? Until you get stuck. Kai fungi he? Kei te ha toto ia he, ke misi he fu vampire he, kai te ha kakai ia he, ke ayo feed a ke fu te walo he, fu no. Ko ngai ko di kakai, ko mea mo ui he fu usama, ko mea mo ui he ko ha, ko foi uloi wa, o ke kumai, ko o alu kumai foi uloi wa, ke whakamanga mai fu usama, ke whawhanga aki, ke makona ia, ka ke ha koe. He? Te wha ofita tau mo au, up to today. Ko whakailonga kakai ko tātou. Ko ake pongpong ni. Ko mea ko saya ko pongpong ko toa. Ko sebe ki pepa mo ki pen right by my bed. Ko pe pongpong ni. Ko na whakpalapale mana mo hei. I sleep on it. Po ane po. Ngā ue tok he ose tolu. Ko whiu whakaukai pa ko ha mea whai ke fumea. He? Pa ko ha mea tala ke kakai. Pea ue whakamahe. O se o mo se mai na ua ko osi he ko Veta kai mawhana tuntu aki. Ko he nia koe ha. O kua uhanga we are talking you out of it. Mo se ua mea pe. Ko ki whena pasi. Nā e ulu sino a te walo. Nā e hawa te walo. Pea ne whakaari mai ka te au. Ai vi sone. Mandui. Kau. Mandui kau. Whai mana wa a whelo. He? O whai e ike mana. O blawa bima te walo whai mana. Hana whai ke he. He koe mana ngō whae te wolo, kai ke tolonga ia. It's temporary. Pea koe ia, koe mea koe nao sioke ai. Nā e hawe te wolo, pea ne ilo, ko au, koe public figure. I Facebook a, pea like, ko follow a, pea he te wolo, fo i whiwhine to tonu en ke huai, he? Ha te wolo nau lawe mai mi joki mua, e ku sio ke whai i flower, e ne whaka o fofa, mo ne matala hange mai koe, he koe mantu i ngai video ki mua nau lawe, hange mai ngai whai lau ia, ngai whai matala ia oi, a whai low test pa koe whai water lily, hange mai ia koe, tala koe oi, kiri pa koe scale koe, oi, dragon. Mo mana tu le lebe nai, koe mea nau sio ki ai. Ek sê que whaka ofa whaki foi flower, he? Whaka ofa pau pe he. Sio ke mea, o mai he mea pangalai whauria, o wani makilu, I he ki waha taimi no. I he foi aho pe taha puria, aloa o ki he 0 a bank account. In one day, aho na whai te volo whapanga. Puri te walo kalaka kai fua kau kata mai ka te au. Kau fua hau foi ulu, fusi hau te ringa. Whakapupula hau kula ingutu.
ho kaka iau. He, sange ke mea panga o whai, kakai, mauto kanga koe ko tātu, tau tupa ki tau ngau tau masiva pe, tau mo ui pe, tau mo ui lelei ta tau pe mai, mo ui ko, mau he tama milionea he, ko tau, kai haka mei o, ko mea ko sa ia he, kai haka mei o inu ake vai haka mei, mani ui whawhai ke hat pe, ka ko mo ui lelei pe, mo ui lelei anga ui ai, koe nai ki usukai tong, o sio, he masiva, peka pau e hawa ta haia he, ka hawa ta hami muri o ai mahi. Ai mahi ki whai mea. O sta mai be mātu aia. No. Laka angi tau nof masiva be, o tau nof ata be. Laka angi tau in mai haka be, o tau nof ata be. Ka inga tonga. Where are those days? Those days are long gone. They're long gone. Tamini koe to in mai haka ta aia. But those days should never be erased from here. Ha, o ngai, kulupuli panga mo ngai ha, koe tuaki atu he usaba. Tuaki atu. Ko o ila pe koe, you should be able to add 1 and 1 equal 2. He, tanagi taha ma taha, o taha, tanagi taha ma taha, taha. Koe te malo ya, koe taha ma taha o kua. Pea pā koe te poto tanaki, koe whaka o whai ka koe, like myself. Pea koe iwa mea hoko. Pā ki a whauwhu ase pānga, talo ai kou tupu ki he mamani whaka papau ke o tuhelangi. Kou toksione pānga lai pehe. Kau mea nao ke taimi, whakaliri a so ke pānga. Whakaliri a lai whauria man, o si ia o man bea ke fōi, he lawe pānga. Wa songi mea tau e te voloi. He nai pau nai lawa ki o whanong ke nere a. Nai os pehe mai a, o te i whakaliri a. He ia taimi. Ki toi whaapua. Good, that's exactly right. Tai mini e usio ke kakai, he nau hao. Wa nau eke nau sirini, ai panga koe nau palo meska nau tolu. Koe ke mau. Koe hana wako. Koe whamana mana iau. O sio ke hanga he mea kowe taha, whanau i mai mea kowe wanoa. Koe uhi abe koe ha, pa a n g a, pa anga. Pea koe usama, oku ongo tatau pe ku rai mo foi lea koe pa anga. Kakai mo to kanga. Sai tau whakpeke peisiki. Tau whakpeke he kai fune i mei mo in mai haka. Tau whakpeke ai. O kue ai nonga. He kai te ki stroke so mai he. O askamara ming ming. Kai ta hai via kirimi. Kirimi ngā la rem ki ai kita ki te look young. Ko whakapapa ko sa tau ka te au. O ku os ilonga manga whelai mea kana os ka mata whak masike. Mana ki uki look hangi. I look young he. Os ka tau whak young ia. Ko te hai via kirimi. He stressy. E ko hini fia. E ma me mea siri ni manu. O se i. Vilo whake pa anga ia. He koe mea o whatuputupu. O ku la koe pa anga ki lata vilohi. Wa he koe alu koe. Alu pe ia alu o pito he. Pea ko mo pa anga pe. Nai la ki loto. Ki vilohi ka vai. Kono ngā koe hā koe whatotua. E alu ni i koe koe. Leia ki tua sea kare. O kumai ka kai ki o mai. O fit he. La koe hai whewhia ke ulo pe a fi. Kai kai e fute volo. Ha me hoko. Alu at whakia. Kai ke ka kai ake mamani. Ko ala te kua osi. Hale me hoko. Tai me o kakai te volo. Whawhare tolo. O ka tai mai tau tolo. Kakai ko lea ko ni ko whasi serepe mo au. Ko ia tahe wan lipa anga he. E lava o come like myself. O ha o lea ka mo tolo talato moni. A kon go tatu. Ko uhinga ko lea. Because I know. I have seen with my eyes. Ko hawen mo ana ni afi. I have ni mo tu ai. Ko hau ko ai beha mea mahuinga o mna ke urea kia. Te ui e taha ki hau ta utu. And witness. Pea koe hoko kona e mea koni. I'll want the flower. Kaya ila ana e whahalai. Ko mea wina o taongia ana. Something is wrong. That's what I said to her. Si taut whalongolongo. A ana. Because ko ana
Ia ka toa ngai whai flower. Ko ana nai fōlai tā. Ni matala. Ana nai flower ko patala ni gifu akau. And she looked after her people very well. Oku, no fo pe wata ai ngai flower. O hange ko ana. No fe ana ako toa. Ko nai big whanga mari he. Whalea mai ana. E kakai. Hange ko lau. Oku hanga. E ki ilif panga man nai whai. O ne whakaari mai. Na tula to tonu e takotoa. And how they value money in their life. Oku mua a sirini. Pe mua a eiki. O mua ho whimau. Pe mua ho kakai. Oku. I was loving him now niki mua. Tai me whainga ta hange ko Titanic. Le kakai ni ku mo'i. Nai maka koe na alui whakoi ke whaheka. Mausu ke nau o ke whaka, he? Only a few people, including Rose Mochek. Tai mia asiai. Ai unga hata tonu a tangata. Tai mi koe whainga ta. Nai lea mautaki. Ko Paisten Famisiona. Ko Eric Bishamwe. Nane me. Ako ngingila. Te whai totonu. E taimi o te mao e whainga maari e ke whai hala. Kana e kai ki whai hala. O ku ngingila e te whai totonu. E taimi o ke mao e whainga maari e ke whai hala. Kana e kai ki whai hala. Ako soka mon. Ngai taimi ko ne whainga ta. Whi amoka ki. Ko unga ko fu pandemiki. People do a lot of things. They would do anything to keep alive. Andu ia tāno ki mua. Ai uhiga nau en apa heri panga. Kono ngā koe ha o e COVID-19, ha o e coronavirus, ha o e pandemiki, ha o e sia businessi. O e sia i pek o tā. Lahi panga, kātoa e panga, kau kastamai a se ria mana maluafe. Os kātoa e panga e koe, ihe e kuhanga o te whakatau me ake koloa, ki whai homoloto. Kono inga ki swap ki ai, pe whawhitong ki ai. Mana tui mo toku corona. We don't do swaps. We don't do exchanges. And we don't do refunds. Pako hinga ia. Na kualai. Ki panga ko. Kumo ilo pu mo sio mai. Makela tu he me. Perth he. Taine ko Marion whanganuku. Mo sio mai peke ulai vi ako toa. He ko peat ko ha mo sio mai. Ko whimo toa tako Catalina Tonga he. Me Amerika. Ta ko ai no tali ni klima ta me Amerika. Masi malo ya mo tayo ai ma ku live he. Fo fina mo to kai pa ma ka ni ma wo oso kai. Ka kai ki mo ila. Bong ini ko a ko to ki ka ta. Ko fa mo le ga na to. Fa ma tala ki ka ta he. O lau. Ko historia ni hek mo ui. A weni ko puke le ko te seila lahi. I he ongo whanua loa, Australia mo New Zealand. Ai tāmai pure ki mua. Pea ose tau. Pea ose New Year. Tāmai pure o tala mai. Ko e mo onye mea kono ko usio kai peo ko papea. Ko e mea ko usio kai. Ko usio wen ke ngā ue mahina ko usi ako December. Ko usio wen na i yaha fo ngā ue ko tāna whakau. Zero. Ko hai la mano ia. Mo se mai ko ni mo ilele. Ni ho mo ko nga ui pa ko ko tano futa ko tano i famoni. Ko le ma be me mo oni. Kai ya fo nga ui ta. Fa hu ti sema. We sia bisisi. We ngana alwai in November. Ah ko ta hai ko kai ko customer ko ko kau hostess ta ba to ota. To party. Ta ko we sia bisisi corona. Me ko kama e ka hostess. Fama mai ko tari io. Panga. O te mo te ota moto. Mo tari ke mai ota ko he ko na mo ta bolo ota moto te pege o mai ota raki ia. Pa kai ko a coffee a company.
Ko COVID pandemic. Nobody. Nobody had control of it. No one. It just happened. It happened. We have to accept and adjust our lives and think positive, move forward, and be proactive about our situations. However, whanau mai bea ko ho honga koe, kai to mea ke hene surfaced. Asake, o kau mai e li paanga koe ni, ai fu te volo lahi. Kon ko taat ka mau tau ka kai, ka mau na ke alo li ha mea, pia mau haki se ni, na fua, tito alo. No fai ko ko taat ka mau tau te mo fai klot mamahi. Mo fai klot mamahi, fa o fai Ndi hoko mai ka tau tolu. Mantoi, ka kipaanga ko tau mau, it's not much. Ko tau ilo bea ka tau no fo, Mau inga tau toi ako. Te tau kai ham, ka whinga e mea whanau ke lawa ki ako. Mau inga tau toi lotu. Te tau kai ham, ka aia ka wenga lotu. Peko uhinga laia e tau o. Papa wani ko man. Ka koutui. Ka uhinga laia e tau o kai mea. E kua ue sia e balance e tau moui ngā ue COVID-19. Peko ase mea pe, ko haiten tai whimau. Ko hau nā tau pe tola whae kua kauni, taim na fofo whanau e usama. Ko haiten tai whimau. Ka koe te walo ia ne whaka ari mai, Mana tui. Ka koe ne whaka ari. And it makes it look beautiful. It makes it look desirable. O hange pe, koe hawa te walo, Ange foifua. Ia atama mo iri. He made it look desirable. And they ate. And they sinned. O tau like matai poni. Not only for my flower. But for many flowers out there. Ko au e kai pe tuku. E kuhanga e au personalize. And that's my weakness. My strength is also my weakness. Me angong tonga ke businessy. I personalize it. Ko hau ko ki kei ni he. Ko win my lose. Ko ai kei mi. Ko winga o lose. Ne ke he tau e lau. Ke alu whakawhi. Whakawhi mau kakai. But I personalize. O smatu ko ni hal. Au tok tau tu whau ia he. Iau. Ako i se ni tia na ke to tong pasi. Ako i se ni tia na ke to tong ya ke ni ngai pila telefoni. Ai lua muri ni Ai reni. Pero dai mo ko ta utu fai ko to sio pehe atu. That's when I get in trouble. That's when I go to be beat up, wow. So that I can get to it. I mean, yeah. I was receiving the ko ala ka kai ko mga na vai to fi ngiau. Ang dambang. How like I phone na slawa ka mo. Ai mama e sirini al ko ia. There's no use talking about it. Ko permanent flower for ani oktu ke vahe ia katunia ia aho oluaki o February kan tele vahe ko ia. De vahe ia. Ko mea be vahe ko refund. Pero mo whanau whalelei mai ko tau refund ia pe. Ka pau ke whi ma o sirini ki whafoki atu. Mahalo te ke tari foi mai na tolo. Give me 3 months. Give me a February maasi e peleli. La ago i sapat fai, ko os refani ki mua sapat fa me. Foi mai na tolo ko kore atai tuk mai ka teo. Ke u whinga i homo si ni ke foki atu. Niango ko alo ka kai mo panga. Nake ki wahea, nake ki hak flower ya.
Kako personalize mea. Pea. Pako grifani e ka peheni e e grifani. Te ukamata i e kakaingo na mua mai. Aina e hau whamui. Te tau kamata. Te tau lele whahalo mui. Me he tō taha na transfer whamui mai ki he kua kauni. Kamata e rifani. O lele backwards. O alwa o ke takere. O ngai flowers na got stuck. Sai. Ko rifani lewa e peheni. Te ate options. Option uwaki. Ko rifani ho siri ni. Fo ilele ko ni. The refund ho mo sanity without profit. Which no siri ni me. Give me until the end of April. Ke refund ki os. Sai. Ko refund ya ho siri ni. Ka ko he option ko taha. Ka ko me ani. In my mind. Ko me ani e whai mo fuangau pe avave. Ka pau te mo loto. Ke refund ho mo siri ni. I kaloni. Kaloni te lango. Mea whanam lelei whale. Mea ke mata. Te lango. Lotioni. Hand creams. Ko mawai koloan. Ko lolo whaito. Lolo ki he. Bebe. Lolo ki kauti. Lolo ki stressy. Ai, you name it. Ha mea he mau koloa. He mau kautaha. Oku ke loto. Ke whawhetongi at ke value silinda ke o mai. Te ulava. He sio ke mea ani. Ka mau te motari ke ama o sendi. E ki mata whaingata. Ka o ka pau o mo loto. Ke o rifani. Whaunga ke o fixe mea ani. Ka o rifani by doing what I know that I do best. And what I do best is my job. The perfume. The dream company. Aia go pe. Ka pau te whawhetong kaloni ho mo sirini. E waweange ia. Ka ki ngatai. E ki lahi ange. Mai e ki ova ka whai kaloni ta. I mea kouti. Ka pau te ke almo o sirini. O whakatau no moro. Ko mea aia go wiloi. He ko no ngā I he kaloni. Te ulava atu ki whai extra. Ko ngā as a gift. Sai, ka pau e talia. Ke refund sirini. Like I said, te alu ko ia mui mui herisi ke awha osko e peleri. Ko ia e kainga, haa mō lau, ofa mai tohi mai I mō ia messenger, because tohi ke text ke 021-220-1525. Ko ahoni na lahi ngā ue ahoni, kana kai ki wongo I hela ia. You know why? Because ko ngā ue ahoni, it has nothing to do with flowers. Ko ngā ue ahoni, was only with where my passion is. My passion is in perfumes. That's what I do best. Is working. I he mea, whaofa, namulele, he. O songi ki ai, mau ki sendit, ahoni whiwhia. Hu mai kakai, kau customer, ka kia tai tala noa flower. Ho pisi, mo ilo mena moha ahoni, ko foi wala mohe, ko ia be, nau sevia, mo tolo au ke hiwa e poni. Ai kai, ai ke kakake ke sawa, ho mai kakai, they don't mind. E kulue holo mo foi wala mohe. They don't mind. O no whiwhia me ke ho mai, o ko kita o tua tuen. And I miss my job. No way, like, we are me. Like, you will go see. Because it's what I do very best. No, I'm a new fit utaki. Ki kautai a seriria. Filave mangai otagoni atoko otai ko valo afe. Ko nga ke lava ki sfempo supply. Na
Toi ka nau tolu. Ko ngai whihalak nai hoko whamatala uhinga nau en apo he lua ko ni this financial hole. Ko mea maho inga ai pālangi e tala noa mo ni mo ko no ya. Ke te toi loi but it hit the point. Ko talat pe uhinga nau en apo he lua ko ni ko ya ua sia business ya COVID alua awia usama ke mawa se ni te mawa shopping. Ka palangi ko kai mahino mo. Le whamatala pe atu. Oh, si mahino pe ka nau tolo. He ko i ai. Ko fia alahi ahon. It's like I miss doing what I always do. How ko customer me we talk happily, eh? Pamalo no gen I ko na ko alang e tau ti pe ato mo ota. Pan o falai mo na mo tolu yao, eh? Ko na ko te taha e folo no report yao ke turi. Asi, ko to ilan tana au nga pe na fa saute mo tolu. Nga masi mo ta to ya ke Facebook ha, eh? O ta kape mai fina mo to kaka ka mo ilo. You all know something weird must have happened. Pampi na mea na e hoko o ue sia pehani ka we koi ko o stalatu. Ue sia au and I'm not the only one affected. Ue sia ki moto. Ue sia mama ni kotoa. Pako ia mo ofa mai. Talat ko mo kainga. Koi kupu ilea fola. Koi ma. Kai e maa ka kawai mata. Ko ia tau malu anga. Stick to the scriptures. No foi fola. No foi whaunga. Koi whaunga koe ha. Tari e masiva. Tari whi maari e pe mea koa tau nonga pe hai. Tau nofa pe hai. Mo tau ha. Tau ki mo ui pe. Tau mo i tatau pe ma taha kou. Pa pe ni tau kai ha ele whani te. Aku tau mo ui tatau pe. Oi pe heo kai steiki ha. Pa tau kai tō pai tau tolu. Pa tau sat ki tai ha he. Kua osi ka pakau mai hanga angelo. Tau pe. Whala ngā we e mai ka kawa mata. Koi ai ka kai. Tuku ai o holo kume li panga. Tak taha nofu ma ono ap. Ia ka paule mo li. Pia mo staka. Tari fie marie ai. Iku anga. Anunua. Be responsible. Take responsibility. And move forward. And you will be wiser this time. You will be blessed. Why? Mau ingang e mea na ke ako me experience. I se niti ko nai more. Kapar nai more ho senti wa mea lai ke ako ai. It's worth it. It's worth it. Ko ia ka kai ko kole at. Wha mole tuk mai mo ka te au until the end of April. Ke refund mo dol going backward, beginning with the person who transferred the last to me. And if you are happy for me to refund you in perfumes, please, you would be so happy. You will say, oh, that quite blessing Andy. I feel puha goodies gonna go out instead of the usama money. Also, yay, I got that come. This is my field of expertise. I hold a record of the highest sales, both in Australia and New Zealand. Until the day I can tell you, they lea ki ai nau mate ki ai. They tau lea ki ai. He kono ia nau ngā we maoi ki tau lea ki ai. Peko ko tātua kai, let me fix this my way. And have faith. Ko au, te kai ki ufu. Tau o start pe kamata. I have no background in usama. I have no background in economics. I told you the truth. Hange pe ko disclaimer kon of talato he video. O talat pe au ka mo tolu. Ko whai ako English yau. Ko whai ako drama. Ega background okay economics or finance. Pe ko ia ka nea ko ia.
I don't think I did very bad. No. Safe pick about all. You all got something nice. You all got something. Lucky enough to Tabaki. Thank you. Thank God. Eh? Thank God. Pakon ich got up in a cake. But I took the wako katope. It's a learning experience. And people, money comes and go. The most important thing for me in this experience, getting to know new types of people. They're not perfume people. They all come. Wow, I make new friends. I meet new faces. I make new relationships. Tako kakaito nga. Tako life, Some of you were not what I expected. Like a bad dream. It's over. Wake up. It's over. The dream ends here. The libanga ends here. For me, it won't end until the end of April, when I will refund everybody. Don't go allow it me. Don't go allow it me. Oh, quick to have me a refund. You either win or lose, but I'm not like that. Tell me I'm stupid. Tell me I'm foolish. Fakaibu kwakito hamea. Kakila refund me. The Lord will provide a way. Kapau. Kotamua. Octoton. Pagotui. Octoton. Kifafoka mo silini. Eko silini. Hard-earned money. Want to take this chance to thank all of you, my Tongan brothers and sisters, my Samoan friends, Fijian friends, Maori friends, and Indian friends. Who came on board with Gardenia fucked up lucky in this journey, in our quest to better our lives, in our quest for financial freedom. Now, it's not an easy thing. It's not easy in the eyes of defeat to come clean, come open like this. Apologize. I'm so sorry. I tried my best. I tried. I even replanted a new flower, but because people still demand a refund. How can you move account? Ostalata video, no more refund. Took a silly malo. Nyango ya muha kuambi, mufama nana ya, mukai lakatao, mo abuse ya. The enemy, to keep big silly. Pacoxio get safety. Okay, family. I may be dumb, but when I make important decisions, I have to go with my family. I have to consider my life, my children's life.
pe koia ko ki fuaka fo na to ko au hia pe silini koia hinga refund. I'm a woman of my words. Even though it takes time, I will square up with everyone. Kofia, atau mahen, heki flower kon dato. Lai ngai mea whawhiawhia na hoko. Lai ngai mea whamamai. I feel like tau wako katoa me iai. Whamore more at pauna iai ataki nei kai ki sai. I think everything happened for a reason. And I think this is my cue. Enough is enough. And go back to my job. My customers miss me so much. And I miss serving my customers. I want to, on behalf of my children, I want to apologize as well. Upon the I perform at the film. As of tonight, the 21st of January 2021, the gardenia for Kitawake will no longer be. And I, within the next 3 months, will clean up so that we can part in good terms and continue to be friends. And move on with our lives in our separate ways. Koia, opeheme ki live ko whaepon from my Lord. Take time to watch me from this night forth. My videos will only focus on the perfumes, on L'Oreal, my job that I love the most. Koyai, have a good night, and I will catch up with you individually in the first available time to discuss your refunds or orders in exchange of your money. Okay? Koyai, ko offline, ko mongtol, malo apito mo mea mai, ko mo mea do ofat.